Therefore we will not fear. जब भी संकट आता है, मेरा परमेश्वर मेरा आधार है. Hallelujah. सर्विसपुर मोजी ताकद जाऊन आसा, तो मोजी घटाय जाऊन आसा. Hallelujah. तो म्हजो आधार जाऊन आसा कश्टाच्या वेळार. आका लागून हांव भियोचो ना. आका लागून हांव भियोचो ना. इसलिए मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ताकत है. Let us take the strength from this word. Come on. Sometimes we forget that. जायते पावटी आमी विसरता. जेन्ना कश्ट आनी त्रास येता तेन्ना आमी सारकी सोंपले पडटा आनी आमी मोसोक जाता. पूण देवाचें उतर जावन आसा आमची घटाय. It is the word of the Lord that is our strength. Hallelujah. आदि में वचन था. सुरुवातीक शब्द आसलो आणि शब्द देवाटे आसलो आणि शब्द देव जावन आसलो. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. जब वचन आता है तो हमें ताकत मिलती है. देवाचे उत्तर येता, देवाचो शब्द येता, तेन्ना आमकां घटाय मेळटा. Hallelujah. Let us take our strength from the Lord. The word of the Lord has been released over us. Hallelujah. Lege nama dabara ha sabara de rakati namara dabara zebrade. Hallelujah. Service for tu moshidal, tu moshigotai, tu mozadar zonasa. Hallelujah. 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 Akalagon ambiyotsona. Kidak mozo deo mozo adar zonasa. Hallelujah. 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 मुझे दुश्मन मुझे विरोध एक वाटे नेतले पण 7 वाटांनी पयस वेतले. Hallelujah. My enemies may rise against me one way, but they will be scattered in 7 different ways, 7 different directions. Hallelujah. मेरे दुश्मन जब उठते हैं मेरे विरोध, वो 7 डायरेक्शंस में वो चले जाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ रहा है. Come on, come on. Rega mantera bayara sirana mante, raga mantero zabrado lebreda lava. Hallelujah. Reheme tere lebede, azara nana ganda namanantero godorogo, erede rege namantoro sebrede, shabrada namantarava. See, the spiritual world is very real. It's very real. It's very real. The power has been given to you to resist the enemy. The power has been given to the church to resist the devil. देवानांका बळ दिला, देवानांका पदवी दिल्या, सैतानाक पयस करपाक. पूण हे आमचे ताकतीन जावचें ना. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा आणि देवान म्हाका अभिषेक केला. The Spirit of the Lord God is upon me and He has anointed me. Come on. When the anointing comes, it destroys the yoke of bondage. Hallelujah. Come on, you're not weak, you're strong. This is how you build your strength. You build your strength through your worship. You build your strength by speaking the word, by speaking the language of heaven. Come on. Pray in the Spirit a little while longer. Radalama sabradalege, Jaragadaria Zadashkaria, Jado Legrimadala, Izabrudia Rakadia Lagazia, Gaziamatore Mezaya, Skadone Skabara Masua, Erakatia Rakasiaraka, Idramanto Rakadie, Skabado Rakadiene, Azabra de Marohoto, Erahia Rakia Marakadiara, Zebre de Hey, Jenamaka Soswana, Awen Kide Korchete, Amoja Sorispura Chen Moji Dungargata, Razibere Terege, Tomoji Kotai Zaunesa, Tomoji Bol Zaunesa, Hallelujah, Legamanto Razile Green Namasaya, Ragaso Brodoloco Mantelekese, Hallelujah, yes, yes. Jesus.
Jesus. Refresh us. Refresh us, oh Holy Spirit. Oh Holy Spirit. Oh Holy Spirit, refresh us. Fresh anointing. Refresh us, refresh us. दुनिया का नूर यीशु मेरी राहें सजाता रहे दुनिया का नूर यीशु मेरी राहें सजाता रहे Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tu sosera tu songs. I want to tell you, the spiritual world is so real. The spiritual world is so real. As we started our worship in Mausa today, in the morning, you know, there is a bulb above me in the Jesma hall, and it suddenly went off, and it was going off. I've never felt like this before. You know, the bulb, so much away rasno, to off zalo, and jena to off zalo, kaduk zalo. And I want to tell you, this darkness was weighty. It had a weight, you know. You know, I literally felt the darkness was so heavy on my head. It went off. I just sensed some evil activity that was going on. Maybe something was wrong with the bulb, but I felt that this darkness was literally heavy, and it sat on my head and my shoulders. And I kept worshipping the Lord. And the Lord began to tell me, as you are worshipping the Lord, you are building resistance against the enemy. जितना हम आराधना करते हैं, उतना हमें अंदर हमारी ताकत मिलती है शैतान को दूर करने के लिए. So as I was worshipping the Lord, I began to be less and less conscious of this weight that was on me. The bulb was coming and going. Every time it was going off, it was like that darkness was falling on me and it was going. And I felt the spiritual world is so real, you know. So the Lord led me just to worship Him, to continue worshiping Him. So आराधना करती रही मैं. तो जैसे आराधना करती रही तो मेरे अंदर एक सामर्थ बढ़ने लगी. देवाची पदवी माझ्या भीतर वाढत लागली. आणि देवान एक लीडिंग दिले अशें म्हणपाक, जितले तूं वर्शीप करता तितले तुजे भितर ताकद येता शैतानाक पयस करपाक. You are building up resistance against the enemy. You cannot resist the devil on your own strength. Please listen
Even those who are watching me online, this is a very important tip for spiritual warfare. You cannot resist the devil on your own. शैतान को हम हमारी ताकत में दूर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत सामर्थ आ जाती है जिसके द्वारा हम शैतान को दूर कर सकते हैं और वो हमारे से भाग जाता है. So as I began to worship the Lord, I felt His power increasing. And then it did not matter whether the bulb was on or off. I was caught up in the presence of God. सायते पावटी आमच्या जिवितांत जे त्रास आनी कश्ट येतात आमकां सगळे एक पेज कसो दिसता आमच्या तकलेर, आमच्या भुजाचेर, आमची कूड पासून पेज येता आमच्या वयर कितें बसलेल्या भाशेन तकलेर आनी भुजाचेर. पूण जेन्ना आमी वर्शिप करता तेन्ना आमच्या भितर देवाची बोध येता. So let's look to the Lord today. Reza bradana hamatara, rekamantere belese. While the world is celebrating something that's not according to God's word, we the church rise up and worship God. संसार जेन्ना संसाराची वस्तू पोसता तेन्ना आमी आमच्या देवाक नमस्कार करता. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भागा रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम गाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम गाता रहे. ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भागा रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम गाता रहे. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, we lift it up in my life. Hallelujah. Hallelujah. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू काबिल है, मैं भी कमाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू काबिल है, मैं भी कमाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू काबिल है, मैं भी कमाल बनूं. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे.
जब होता है तब हमको गाना है हालेलुया, स्तुति के गीत गाना है हालेलुया। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। हालेलुया। जब गीत तेरे में गाऊं, मेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे में गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। और मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे वादा रहे। और मेरे जीवन जलाल बाजा रहे। और मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल बाजा रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल बाजा रहे। जलाल बाजा रहे। जलाल बाजा रहे। जलाल बाजा हालेलुया, हालेलुया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। Come on. फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Come on. Hallelujah. Hallelujah. You know, see, all the fireworks in the spirit is when you clap your hands and you praise the Lord. There are fireworks in the spirit. Colorful fireworks. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Glory, glory, glory to you, Lord Jesus.
have been faithful, faithful. तू बना है, तू बना है, रबा रबा तेरे, तू बना है, कल था, आज है, हमेशा रहेगा। तू बना है, तू बना है, तू बना है, शमला बने, स्कमांडो रकेसिले ने मारंगीले गगाबारा से, on. Jesus, you've been so good to me. You've been so good to me, Jesus. बना है मेरे लिए, hallelujah. You've been so good to me. You've been so good to me. You love me, you love me, you love me. Oh, thank you, Jesus. You love me. You love me. You love my family. You love me. तू मुझसे प्यार करता है, मेरे परिवार से प्यार करता है। You love me. You love my family, Lord. Sis.Veronica तेरा कैसे है? Tu lo soporto, yo cuido más tu boca da sonia. तुझे पूरी तू सुनी ना चीज़, तुझे पूरी तू सुनी ना मुझे देखो, तुझे पूरी तू सुनी ना, तुझे विश्वास तेरा तू निराश कोई ना, तुझे विश्वास तेरा तू लूझे करे ना, तुझ पर जो भरोसा करते हैं कभी लज्जित नहीं होते। ऐसे रे मैं तेरा कसम रोना किया मेरा, इला ला 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 से, तू नहीं छोड़ेगा मुझे, तू नहीं भूलेगा मुझे, अपने ही हथेली पर मुझे संवारा है तूने, तू नहीं छोड़ेगा मुझे, सेकंड come on, तू नहीं भूलेगा मुझे, अपने ही हथेली पर मुझे संवारा है तूने। मैं भूल जाता हूँ, तू दूर नहीं आता है, मैं खामोश रहता हूँ, तू प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता
परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर और भी बढ़ती जाएगी. God is going to fill this house as you're going to keep on singing to the Lord. Come on. Shakala daraba selina nina daraba. Selina. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hey, Jesus, my
मेरे हाथ हुआ तुझे. And the Lord is just leading you to lift up your hands over your situation, over your family. आपके परिवार पर तेरे हाथों को ऊंचा करिए. And just start declaring the name of Jesus over your family. Just start declaring the victory of the Lord over your family. Just start declaring the victory of the Lord over your own life. परमेश्वर की इच्छाई आपके जीवन में ऐलान करो. Come on, come on. The Lord gives me victory. The Lord touches my family. The Lord is transforming my family. There is shalom of the Lord in my family. मेरे परिवार में परमेश्वर का जय है. मेरे परिवार में परमेश्वर का सुकून है, समाधान है. हालेलुया. माझ्या कुटुंबात देवाचे राज चालतले. माझ्या कुटुंबात सुरेश्वराचे राज चालतले. स्वतःचे किदेस माझ्या कुटुंबात उरचेना. देवान म्हाका पदवी दिल्या. देवान म्हाका ताकद दिल्या. देवान म्हाका शक्ती दिल्या. देवान म्हाका अधिकार दिला जेजूच्या नावान. As I lift up the name of Yeshua over my family, the chains of evil are being broken. सैतानाच्या साखळ्या तुटतात जशा देवाचे नाव, जेजूचे नाव माझ्या घरामध्ये राहून डिक्लेअर करता. हालेलुया. Herakia makorasine me karose kronola. Herakia makorasine me galagia rabaha. Lord, I pray, stir up the spirit. Stir up our spirit, God. Let there be a mighty revival in our families, Lord. आमच्या कुटुंबाने एक ऑर्डर रिवाइवल जाऊ दे बाबा. आमच्या घरामध्ये तुझा पवित्र उजवा दाडून सगळे सैतानाच्या साखळ्या तोडून उडायचे. हालेलुया. जेजू तुझा अधिकार आमच्या कुटुंबाचे. Lord, your authority over my family. Come on. Rekabasir modo prodola dinga regese regene aleta mazora kadele. सैतान के ना सक्सेसफुल जाऊ चला माझ्या घरामध्ये. माझा जेजू माझ्या जीवनाचा धोनी. माझा जेजू माझ्या घराचा धोनी. Come on. Come on. Exercise your authority. Exercise your power. Rekabado ramaz remete remete marad remete marabas elemarod rekati remarad. Come on. Shale rahala kare. Oh my God. Exerate. Hosera. Just keep your hands lifted. तुझे रसा, मुझे उधर तुझे रसा. For with God nothing shall be impossible. My eyes are on you, my King. मेरी नजर तुझ पर है. नजर हमारा नीला मेरे गले 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 हमारे गले 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 नीला गले गले हमारा संग गले गले नीला गले गले नीला गले गले हमारा नीला हमारा हमारा eyes are on you. गला दाला हमारा साथ है गले 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 my King and my God. अकारा गले 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 हमारा नजर गले 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 हमारा वासी डाले गले गले हमारा रासो में गले गले माधुर गले शक्ता नमस्कार नमस्कार नमः मेरे कमारा हमारा हमारा ले लेके दिखा हमारा रोशतो लो
यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु है प्यारा, मेरा दिल का प्रभु है, यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। For the Lord is holy, for the Lord is holy, for the Lord is holy, is the lover of my soul. यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरा दिल का प्रेमी है। The lover, यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी। No one ever will love me like Jesus, and no one ever cared for me like Jesus. No one ever cared for me like Jesus. कोई मुझसे प्यार नहीं करता यीशु के जैसा, कोई मुझसे प्यार न कर सकेगा यीशु के जैसा। No one ever cared for me like Jesus. Oh, यीशु तुझसे प्यार करता है, दिल का प्रेमी है, मेरे दिल का प्रेमी यीशु, तू मेरे दिल का प्रेमी है। Sabrana kabara hasa rahiya darakia sirakaya, asakara badana mahasata, zegrenia de karania da karania, Jesus mission costa, legama dava hasa baraka, ura setele derivere, io somia, atme samar zauni, io somia, mon bodilog zauni, io somia, come Lord Jesus, let souls be saved, come Lord Jesus, let there be repentance. Sharabando Ramanda Barande Rebende Barahia Zegrina Mahantara Zora Hiete. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Babar Kalita Yavela Katir Jashi Panakatir. Argadita Tudraja Prakasne Katir. Thank you for your word. Thank you for speaking to your people. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Oh, glory to God. Hallelujah. Well, nice to see you all here. People thought that it's carnival and sister is not coming, right? Yeah? How many of you thought that it's carnival so sister might not come? येवचे ना घडीक, जावचे ना घडीक. देवा कारकन दिता, देवान आमकां बरें भाशेन हाडलें म्हणून. Amen? Let it be soft on the keys. Glory to God. Thank you, Jesus. आमच्या जिवितान सिच्युएशन्स परिस्थिती वेगळे वेगळ्यो जायत रावतल्योत. एका ख्रिस्ती जिवितान आमी म्हणूंक जायना की त्रास आसचे ना म्हणून. ज्या दिसा आमी जेजूक आमच्या काळजान स्वीकार करतात, जायते जाणां चिंतात की जेजूक आमच्या जिवितान घेतलं सगळे त्रास काबार जाले म्हणून. बट इट्स नॉट लायक दॅट. दिस इज अ फॉलन वर्ल्ड. ह्या संवसारान पातोक आसा देखून हो संवसार वायट पडत रावतलो जेजू येवं पर्यंत. त्रास आमकां आसतलेत, कश्ट आमकां आसतलेत. there are no shortcuts, okay? Problem? Yeah. But all these situations are come to distract us, just like the speaker. सगळे परिस्थिती आमच्या जिवितांत ज्यो जातात ते घडटात ह्या कारणाक लागून की आमची नदर देवा कडली काडून आमी परिस्थितीत लावपाक. आनी जरी तर आमी तशें करीत जाल्यार आमी शेक देगीन. So it's a war all the time. It's a war all the time. युद्ध है युद्ध. युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. युद्ध है. It is a war. झूज जाता झूज. आणि हे झूज कोणा पासून? झूज तुका लागून. एके वाटेन देवचा तुका ओरोंक सोदता आपली वाटेन. शैतान हमको खींचता है और दूसरी साइड में यीशु मसीह हमको खींचता है. There is always a war between the darkness and the light. आणि आम्ही संसारान असो पर्यंत हे जातलेच. ओके? हातूंतले कशें भायर सरचे आनी तुजे स्थितीत कशें देवाचेर घालचे हे तुवें शिकोंक जाय. जशें आतां तूं शिकता. ओके? सो कितेंय जावं दी, मायक आसो, स्पीकर आसो, लायट आसो ना आसो, देवाचें उतर येतलेंच. देवाच्या उतराचेर तुवें कशें ध्यान दिवपाक जाय. हालेलुया. सो तुजी परिस्थिती घरान बरी आसो ओ ना आसो, ओके, सदांकाळ बरें आसचें ना. तुफान येतलेंच. ओके? सो आमी सदांकाळ तयार आसपाक जाय. अशें म्हणनाका आय थॉट that after I come to Jesus everything will be fine and polished. After you come to Jesus it doesn't happen like that. Okay? यीशु मसीह के पास आने के बाद मैं सोचा कि सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गया. प्रॉब्लम्स कवर जाय ना म्हटल्यार प्रॉब्लम्स कशी सॉल्व करूंक जाय. तो प्रॉब्लम सॉल्वर तुज्या बरोबर आसा म्हणून तूं जाणा जाता.
प्रॉब्लम सॉल्वर आपके पास है, आपकी परिस्थिति का हल निकालने वाला आपके साथ है, ये आपको पता चलता है. You have to know that. If you don't know it, जर तर तू नको जाल्यार संवसारांत तूं केन्नाच जिखोवंक पावचें ना. आनी जेन्ना आमी नोकोन आमच्या बारीक कोण आसा तेन्नाच की मनीस बोरवाचो सोडटा, बावाट हालता तांचो, बावाट सोडून ती संवसारान भितर सरता. बाबा संवसारान भितर कांयच जबाब ना, संवसारान भितर आमकां कितेंच मेळचें ना. इनफॅक्ट संवसार आमकां इतलो ओडटलो कित्याक देव जर संवसाराक उजार करता मनशांक सारके गुमराह करपाक. समजता न्हू? संवसारान भितर आमकां कांयच ना. हालेलुया. कित्याक ह्या संवसाराची आमी न्हय, ह्या संवसारांतली आमकां कुशीन काडल्यात. पळय आपयलेली जायती आसात पूण विचून काडलेली थोडी आसात आनी ती जावन आसात तुमी. आनी तुमी देवाक इतली मोलाची जावन आसा. यू आर सो वॅल्युएबल टू गॉड. Amen. And so I believe that there is coming a mighty revival in our land. I believe that. Amen. Okay. Amen. A mighty revival is coming in the land of Goa. Amen. And in the land of India and all over the world actually. Amen. आणि देव आपल्या सेवकांक विचून काडटा. He's picking them up, you know, he's picking them up. परमेश्वर अपने सेवकों को ऐसा युक्त करता है, अशो तो तेंका विचून काडटा. आणि जे 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 मुखावळा लिपोन आसली ती आतां देव तांकां सामकारी काडटलो. ओके. जो अभिषेक देवाचो तुजे वयर आसा, लिपोन आसलो, तो आतां तुजो अभिषेक एनॉयंटिंग तुज्या जिविता वयले ते आतां यूज जातले. आणि तुजे वरवीं ह्या आमच्या गांवांनी आत्मे साल्वार जातले. There will come a revival, and I'm not just talking revival as a word, but I'm talking revival in action. Hallelujah. घराबारी बेदारी होपक जाए, परिवारों में बेदारी आना चाहिए और वो आपके द्वारा आ जाएंगे. Amen. It's going to come through you, this revival, but you must know the word of God. Amen. देवाचे उतर तुवें जाणा जावपाक जाय, because God is raising up leaders, and you cannot become a leader if you don't know the word of God. हालेलुया. कित्याक सुरवातीक सान सोबत आसलो, सोबत देवाठाय आसलो आनी सोबत देव जावन आसलो. हालेलुया. सो जरी तर वो सोबत, जरी तर हे वर्ड, हे वचन तू नको जाल्यार तू शेणटेले लायफान, पूण जरी तर तू जाणा तुका कोणेनूच हारावपाक जायचें ना, तुका कोणेनूच हारावपाक जावचें ना. इफ यू नो द वर्ड, वचन अगर जानेंगे तो आप कभी भी हारेंगे नहीं. Amen. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, God saw that the wickedness of the people was very great, and He was looking for an intercessor. Ezekiel chapter 22. Let's go there. Ezekiel 22. Ezekiel 22. Hallelujah. Hallelujah. Ezekiel 22 verse 30. Let's go to verse 26 first. Ezekiel 22. Ezekiel 22. Ezekiel, I don't know what to say in Hindi. Ezekiel. I don't know what to say in Hindi for that. Ezekiel, मिल गया आपको? Okay, very good. 22. 26. Okay, this is talking about the priest. Okay, let me go to Konkani. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. You're ready for the word? If you're hungry for the word, you will get it, okay?
If you're hungry, you'll be fed. Hallelujah. Hallelujah. So actually कितें preach करपाक आसले ते हांव नको. काल आनीक कितें येतालें म्हणून म्हणल्यार जेन्ना मागणें करून बसलें तेन्ना देवान 2 उतरां दिलीं. ओके. आनी देवान हिब्रू भाशेन 2 उतरां दिलीं म्हाका. He said Kohen Gadol. And so I had to see it in the Bible. Where is Kohen Gadol? Kohen Gadol म्हणजे high priest. म्हणजे महायाजक. 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 Kohen Gadol, महायाजक. Okay? महायाजक. Why is God speaking this? Let's look at Ezekiel 22 verse 26. How priests have violated my law and profaned my holy things. They have not distinguished between the holy and unholy, nor have they made known the difference between the unclean and the clean, and they have hidden their eyes from my Sabbaths, so that I am profaned among them. Have you read this verse before? Everyone say priest. Last Sunday, I taught you about God has chosen you as priest, right? Yes. Okay. Just give me a little time. Ezekiel 22, 26. याज्ञिक म्हजी समोर मोडटात आनी हांव पवित्र म्हूण दवरतां त्या वस्तूंक मान दिनान. म्हजे सेवेक संस्कारलेल्या आनी संवसारी वस्तू मदें ते कसलीच अंतर करिनात. नितोल आनी मेळ्या वस्तू मदें सांबाळूंक जाय ती अंतर ते लोकांक शिकयनात. म्हज्या सोनवाराक ते लक्ष दिच नात आनी ह्या पासत लोक म्हाका मान दिनात. सो हातूंत कितें दाखयता की याज्ञिकाची एक जिम्मेदारी आसता, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता याज्ञिकाची. ओके. आनी जी पळय जिम्मेदारी आसता याज्ञिकाची ते बरे भाशेन करिना. नाव प्लीज डोंट गेट मी रॉंग. I am not talking about the priest in the Catholic Church. I am not talking about anybody in particular. I am reading to you the word of God. Hallelujah. हांव देवाचें उतर वाचता. सो याज्ञिकाचें काम आसता की एक जिम्मेदारी आसता. Hallelujah. I told you, you are the priest. Right? Right? So तुजी एक जिम्मेदारी आसता, रायट? पूण हांगा आमी आदल्या करारान वाचतात. सो लेट्स रीड इट इन कॉन्टेक्स्ट. ओके. आदल्या करारान आमी कितें वाचतात की देव याज्ञिकाची वयर उलयता. कित्याक गरज आसली याज्ञिकाची? Why was it required? Listen carefully. जेन्ना देवान मनशाक रोसलो, देवाची येवजण मनशाचे वयर कितें आसली? That He wanted to fellowship with us. God wanted to fellowship with us. देवाक जाय आसलें आमच्या बरोबर एक संगती दवरपाक. Isn't it beautiful to walk in a relationship with God? Yes. परमेश्वर के साथ संगति रखना कितना अच्छा है. Hallelujah. Hallelujah. कितली भाग्यशाली आम्ही, कितली blessed आम्ही. If you have found the Lord and if you can feel His presence, you're so blessed because people don't find it. तांकां खबर ना. Hallelujah. देवाची पहिली येवजण हीच आसली की सगळीं मनशां आपल्या सांगाता संगती धरून चलतलीं. आनी आदाम एवे भितर आनी देवा भितर कसलेंच सेपरेशन नासलें. देव तांकां मेळोंक येतालो आनी तो तेंच्या सांगाता उलयतालो आनी ती बागीचेर भोंवतालीं देवा बरोबर. परमेश्वर के साथ संगती में वो चलते थे आनी तांकां कांयच नासलें. आडकोळ म्हणलेली कांयच नासली. ओके. आनी तांकां देवा कडसून लिपपाची केन्ना गरज पडोंक ना. They didn't have to hide from God. Oh, God is coming, let me hide. अशें कांय नासलें. देव येता लिपोंक जाय अशें कांय नासलें. They were very open before the Lord. In fact, they were naked and they did not even know it. Isn't that beautiful? So in spiritually also, let me say this, spiritually also, to be naked in the presence of God, spiritually speaking, is to be open about everything of your life. तुझ्या जिविताचे सगळे तुवें, sister please come.
it doesn't look good for you to be there. Hallelujah. Hallelujah. तुझ्या जीविताचे कितें स्लीप होई नासतना देवा फुड्यान. Isn't it such a beautiful way to live? Can you hide anything from God? उससे हम कुछ भी छुपा सकते हैं क्या? No, nothing. You cannot hide anything from God. It's so beautiful. Lord, you know everything. Yes, Lord. I give you everything. All my life is yours. आके मुझे जीवित तुझे. Amen. इयो सोन देवाची असली पयली. पूण जेन्ना पातोक आयलें सगळें चेंज जालें. रायट? सगळें चेंज जालें. आनीक तांकां आतां लिपचें पडलें. आनी आपले आंग ताणें पानाचे ड्रेस करून आपल्याक ताणें लिपयले आनी देव येता ते आयकून ती लिपलीन. वो चुप गए क्योंकि यहोवा परमेश्वर आ रहा था. पहले उनको चुपने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि पाप नहीं था. अभी उनको चुपने की जरूरत पड़ी. आणि तेन्ना सावन तब से क्या हो गया? तेन्ना सावन सगळी मनशां देवाकडे संगती नासली. ओके? देवाकडे संगती नासली. बट यू मस्ट रिमेंबर व्हाट गॉड डिड इन द गार्डन. देवान बगीचे कितें केले? उस वाटिका में परमेश्वर ने क्या किया? एक जानवर को मारा और जानवर की चमड़ी को लेकर उन दोनों को कवर किया. There was a first sacrifice in the Garden of Eden. Then God took the skin of animals and he clothed Adam and Eve. Right? So it showed us that the blood had to be shed. And Leviticus 17:11 says, all the life of the flesh is in the blood. Hallelujah. Pay attention to this word. It's going to help you. It's going to give you courage. It's going to give you strength. Hallelujah. E utor devache tuka gotai ditole. E utor devache tuka build up kotole. Hallelujah. Because you must know the word. Amen. देवाचे उतर जाणा जावपाक जाय. आणि देवाचे उतर जाणा जावं की ना लोक म्हणून कितले जाणा शेल्ल्यान. Hallelujah. कितले जाणा शेल्ल्यान. And you will say, I know this. It's basic. Okay, it's basic. But I am putting a basic foundation so that you can understand something. एक नीव करता हूं कित्याक ताचे वयर बिल्डअप करपाक जाय. Hallelujah. Amen. Amen. देव सोदतालो असल्या मनशांक की आपले जातले. तेका लागून जेन्ना इस्रायलाचे पोरचीक ताणें सारवार केली. निर्गमन 19 सुटकेच्या पुस्तकान 19 हांवें स्वरान बरयला की देवान तांकां जेन्ना भायर काडली. देवान तांकां सिनाय पर्वताचेर हाडली एकठांय केली आनी देवान तांकां सांगलें पळय हांवें तुमकां कितले तुमचे मोदेकार इतले मिरेकल्स करून इतले कार्य करून हांवें तुमकां भायर काडल्यान. तुमकां हांवें सारवार केल्यान. तुजे बंदी से मैंने छुड़ाया है. क्यों? कित्याक लागून हांवें तुमकां सोडल्यान? कित्याक तुमी म्हजी पोरजां जावचे खातीर. I wanted you to be mine. See, God is so passionate about his people. Hallelujah. Hallelujah. When God says, you're mine. Hallelujah. तू म्हजो. Hallelujah. तू मोचे जावचे खातीर हांवें तुका सोडयला. स्वताच उगडास दर्याय. ओके? सो जेन्ना देव तांचे कडेन उलोवपाक लागलो देव मोजेसा वरवीं उलयलो. रायट? सो गॉड नीडेड वन वेसल. एक आयुध होना जाय आसले. एक बर्तन को ढूंढ रहा था. परमेश्वर मूसा को यूज किया और मूसा के द्वारा बात किया. ताचे वरवीं देव मनशा कडेन उलयलो. कोणा वरवीं? मोजेसा वरवीं. आनी मागीर कितें जालें? मागीर देव म्हणपाक लागलो हांव सगळ्या लागीं उलोवपाक सोदता. सगळ्यांक हाड. आनी सगळीं जाणां आयलीं पर्वताचेर. पूण इतली भियेलीं इतली ट्रेवलिंग इतली तांकां घबराहट जाली. कित्याक जेन्ना देव उलोवपाक लागलो गडगडो येयलो. ढम 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 ढम. आनी त्याच वक्तार तुरी वाजली. त्याच वक्तार उस्सो आनी त्याच वक्तार धुंवर आनी आख्खे दोंगर भूकंप जावन आख्खो पर्वत हालपाक लागलो. जब परमेश्वर बात करता तो सब लोग थरथराने लगे. सगळीं जाणां भियेलीं आनी भियेलीं कांपलीं आनी म्हणपाक लागलीं मोजेस तूंच उलय देवा लागीं. आमकां नाका. आमकां भिरांत दिसता. तूं उलय. तो कितें सांगता तुका?
की तूं आमकां येवन सांग, पूण आमकां ताचेशीन वचपाक जायना, आमकां भिरांत दिसता. दॅट वॉज माउंट सिनाय. त्या पर्वताचें नांव सिनाय पर्वत. आनी जेन्ना तशें जालें, मोसेस देवाशीन गेलो, ओके, आनी देव ताका नियम दिवपाक लागलो, सगळे वेवस्था, सगळो लॉ ताका दिवपाक लागलो. आनी देवान मोसेसाक आतां एक शिकवण दिली. देव मोसेसाक आतां इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाक लागलो. आनी तो म्हणपाक लागलो, ती म्हजेशीन वयर येना न्हू, पूण हांव आतां तांच्या मदेकांत वेता. ओके, यू आर रेडी फॉर दिस वर्ड? यू आर रेडी फॉर दिस वर्ड? इट्स लिटल हेवी, सो प्लीज टेक इट, बट इट्स गुड. आमेन. देव म्हणपाक लागलो, आतां आओ तुमचे मदेकांत येतलो. मुझे वो लोग नहीं आते, लेकिन मैं उनके बीच में जाऊंगा. हालेलुया. So what he told him was, look at the pattern I'm showing you in the heavens. स्वर्गात हांव तुका एक पॅटर्न दाखयता, आनी जशें हांव सांगता न्हू तें पळय आनी तूं कर. देख कर बनाओ, एक तोंबू कर. हांव तुमचे मदेकांत येवंक सोदता. हालेलुया. आनी मोसेसाक ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते तोंबूक बांदपाक, टू बिल्ड द टॅबर्नेकल that is written in the book of Exodus. Hallelujah. So all throughout from Exodus chapter 20 till the 32, you will see that there are instructions. He gives the laws and then he tells him how to build the tabernacle. Hallelujah. Amen. So that is the time he tells him about the outer court, the inner court and the holy of holies. I'm not teaching you the tabernacle. Please bear with me. Okay. आणि देवान सांगले की जेन्ना तुम्ही हो तोंबूक बांधलेला तेन्ना बायलान एक वेदी, आदराचेर एक वेदी घालपाक जाय, एक वेदी कोर, ओके, और उसके ऊपर बलिदान करना है. ओके, बोली चडोवपाक जाय, ओ बलिदान करपाक जाय, योद न्हू पेटोवपाक जाय. कोण योद न्हू पेटयतले? सादे मनीस योद न्हू पेटयतले? किसको बलिदान करने का था? कौन बलिदान करेगा? हु? विचून काढलो कोण? याजक, प्रीस्ट, याजक. बोलो याजक. ओके, बहुत सारे याजक थे, लेकिन महायाजक एक ही था. बोलो मेरे साथ, महायाजक एक ही था. महायाजक एकलोच आसलो. ओके, सो एरोन, मोसेसाच्या भावाक एरोनाक देवान सांगले, तू आता ताका अभिषेक कर की तो महायाजक जातलो. ओके, first priest that was anointed and ordained was Aaron, the brother of Moses. Okay, देव मोसेसा लागीं डायरेक्ट उलयतालो, म्हटल्यार एरोनाक ताणें महायाजक केलो. ओके, सो बायल्यान आदराचेर बलिदान जातले. आता कित्याक बलिदान जातले? क्यों ये बलिदान करने का था? Because the Bible says without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. रगत विखरायला शिवाय पातकाचे बॉक्सोने ना. तो रगत विखरावपाक जाय आसले, बलिदान करना ही था. Amen. So जब भी वो याजक अंदर जाता था, वो याजक अंदर जाता था, तो उसको अपने लिए और प्रजा के लिए बलिदान करना था. सोसमले आपल्या पासोत आणि पोरचे पासोत ताणें बलिदान करचे पडटले. Okay, you're all here? Yes. Okay. So every day बायलान तांचे थिंगासर बलिदान जातले, पूण वर्साक 21 फावटी, and it was called the day of atonement. 21 फावटी वर्साक, ओके, याजक कितें करतालो? महायाजक, ओके, बायलान बलिदान करतालो आपले पासोत आनी पोरचे पासोत, आनी ते बासनान रगत घालतालो आनी भितर गाभाऱ्यान भितर सरतालो. पर्दा आसलो थिंगा, आनी पर्दाच्या फाटल्यान देवाचे संदूक असले, वाचा का संदूक म्हणटात आमी तेका, सोरेस्पोराची आर्क पेट. इन कोंकणी वी से सोरेस्पोराची आर्क पेट, इंग्लिश वी से आर्क ऑफ द कव्हनंट. आर्क ऑफ द कव्हनंट. आणि ते त्या पडद्या फाटल्यान असले. एवरीबडी हियर टिल नाउ? यू आर हियर? ओके, the side person who is sitting next to you, ताका हात लाय
आणि म्हूण आतां तूं न्हिदो नाका. तुजे सायडीक कोण ना फुडल्यान हा जाल्यार ताचेरूय हात मार. Hallelujah. This is, I was actually asking the Lord, said, Lord, I thought this place will be ready for it. I was thinking about it, and Mom said, Lord, it lay hard teaching. कशें दिवन म्हाज्या मनांतल्यान चिंतलें, देवाच्या मनांतल्यान न्हू, म्हज्या मनांतल्यान चिंतलें, ये कैसे में दे दूं, बहुत ही हार्ड है, उनको समझ में आएगा क्या? तेचूच चिंतलें. But good to see God open their hearts. Amen. And they receive the word. Hallelujah. आणि ह्या वेळार सगळ्याचे काळीज देवान उक्ते करचे, सगळ्याचे दोळे देवान उक्ते करचे, सगळ्याचे समज देवान उक्ते करचे, because this is important and the devil doesn't want me to teach you this, but I'm still going to teach you this. Hallelujah. Because you need the word of God, and this word will set you free. It's going to make you strong. It's going to remind you of who you are. It's going to remind you who God is. Hallelujah. You need this word of God. Amen. Hallelujah. See, we know that God is a miracle worker. God can do the miracles in your life. Amen. We are not here just to see the miracles. We are here to learn about the miracle worker. We are here to love Him. We are here to know Him. Hallelujah. आम्ही या जाग्यार आयल्यान ताका ओळखून घेवपाक आनी जेन्ना आमी ताका ओळखून घेता, आमी जे ताची पदवी जाणाव, तेन्ना आमी कोणा लागीं भीक मागपाची गरज पडची ना. हालेलुया. आमच्या हातांनी देवान पदवी दिल्या, जेजूच्या नांवान ती आमी यूज करतली. Hallelujah. So you must know the word. Amen. तो priest आपले पासत पोरचे पासत बलिदान करतालो आणि वर्साक एक पावटी बासनान रगत घेतालो आणि भितर पडद्या फाटल्यान येतालो. कित्याक पडद्या फाटल्यान वचपाक कोणाकूच अलाउड नासले. कोई भी अंदर नहीं जा सकता था पर्दे के पीछे. बोलो पर्दा. Okay, it is called in English veil. So the veil of the temple was very thick. बहुत ही झाड़ा था, सारको दाट असलो तो पर्दो आणि बहुत ही लंबा और झाड़ा था. तेका शिवण इतलो दाट केलेलो. It was very thick. आणि वर्साक एकदांच तो भितर सरतालो आणि ती काकुतीची बसका आसली. That is the Ark of the Covenant. Okay, that I'll teach some other time. पण ते बांगाराची असली आणि ताचे वयर ते बासनांतले रगत घेऊन 7 पावटी तो याज्ञिक त्या आर्क पेटीचेर मारतालो. On the mercy seat, he used to sprinkle it 7 times. Let me tell you this: there was on that ark of the covenant 2 angels. 2 आंच अशे असलेत. Okay, त्या काकुतीच्या बसकाचेर. Okay, and they were looking down at the blood. वो जो स्वर्गदूत उसके ऊपर, सोने के स्वर्गदूत थे उसके ऊपर, और जब लहू छिड़क जाता था उधर, सो ये स्वर्गदूत नीचे देखते ऐसे वो थे. They were looking down. It means to say that when the judgment is supposed to come, the angels of judgment will look at the blood and the judgment will not come upon the people. Some of you got it, some of you didn't. It's okay, but hallelujah. Jenna roktak poitolo liu, tenna munshache judgment yuchana. Okay, that's just a little bit. Hallelujah. So yagnikache काम ये करपाक जाय आसले. कित्याक लोकांक बॉक्सांनी जाय आसले. लोकांची पातकां घेवन आता वो महायाज्ञिक वर्साक एक पावटी on the day of atonement देवा लागीं बोक्सोडे मागोंक, देवा लागीं खाकूत मागोंक ते योद्न भेटयतालो, बलिदान करतालो, ते रगत घेतालो आपल्या पासत आनी पोरचे पासत आनी भितर वयतालो. वर्साक एकूच पावटी ताका भितर वचपाक परमिशन आसलें. आनी जोरी तोर तो चुकला बा जाल्यार ताच्या पांयांक रासू घालताले, रस्सी बांधते ते उसको. ओके, आनी जोरी तोर तो चुकला आनी कितें तरी पातोक ताच्या भितर आसा जाल्यार ते राजू ते रस्सी को खींचते ते भायर रावन लोक
ते ओडटालेत आणि त्या मनशाक मेल्ल्या मनशाक भायर काडटालेत. समझ गए? सो इसका मतलब है कि साधारण मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे. साधारण मनुष्य परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकते थे. श्वास में लेनो. हालेलुया, हालेलुया. सो वर्षाच्या वर्षा हे करीत रावलेत. ओके, पण मनशांक देवाशीन वचपाक वाट नासली. Now I will read you Ezekiel 22 verse 30. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, and I found none. Therefore I have poured out my indignation on them. I have consumed them with the fire of my wrath, and I have recompensed their deeds on their own heads, says the Lord God. Listen carefully to this translation and read it. 30, Ezekiel 22:30. हांवें देशाचो नाश करिना जावं कोण तरी एक दुरीक बांदीत आनी खावट्यान रावून म्हाका फुडो करीत आनी अशी देशाची राखण करीत काय म्हूण पळयतालो, पूण कोणूच म्हाका मेळ्ळो ना. म्हणटच हांवें तांचेर म्हजो क्रोध देगयलो. म्हज्या क्रोधाच्या उश्यान हांवें तांचो भस्म केलो. ताची कर्तुबां तांच्याच माथ्यार पडोशी केली. उलयता तो सोलिसपोर. हालेलुया. हांवें देशाचो नाश करिना जावं कोण तरी एक दुरीक बांदीत आनी खावट्यान रावून म्हाका फुडो करीत आनी अशी देशाची राखण करीत काय म्हूण पळयतालो, पूण कोणूच म्हाका मेळ्ळो ना. हालेलुया. सो जिचोर पातक आसता थंयसर देवाची खास्त आसता. Do you understand? जुई पातक आसता थंय देवाची कास्त आसता, थंय देवाचो जजमेंट आसता. आनी सगळो वेळ पातकाचे वयर judgment as that's why the word of God says whoever has the son has everlasting life. Those who do not have the son will not see life, but the wrath of God abides on him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zanka जाणेन देवाच्या पुताक स्वीकार केला, तांकां देवाची काकूट मेळ्ळ्या, तांकां देवाची जीवित मेळ्ळा, पूण जाणीन ताका कुशीन काडला वो ताका स्वीकार करूंक ना. सगळो वेळ देवाचो क्रोध तांचे वयर आसा, जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया है. परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर रहता है. क्यों? क्योंकि जहां पर पाप है वहां पर परमेश्वर की सजा होती है, क्योंकि पाप की सजा है मौत. हालेलुया. जब तक लोग परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, उनके ऊपर पाप की वो सजा रहती है. Remember this. Be it your friend, be it your colleague, be it your family member, if they have not accepted Christ, the wrath of the Lord is on them, and so we must save them. We must tell them the gospel. Hallelujah. आमी तांकां सांगपाक जाय, कित्याक तांचे भितर पातक आसा आनी पातक काडपी एकूच आसा, आनी जर तर तांणी जेजू घेवंक ना आनी स्वीकार करूंक ना जाल्यार पातकाची सजा आसा आनी ती सजा तांचे वयर आसता. हालेलुया. सो देव सोदतालो कोण रावतलो त्या खावट्यां भितर. Who will stand in the gap and face me? म्हाका फुडो कोण करतलो? Who is going to stand? कौन योग्य है मेरे सामने रहकर मुझको देखने का? कौन योग्य थे? Nobody was there because all have sinned and fallen short of the glory of God. सगळी पातक करतालीं. हालेलुया. Everybody. कोई योग्य नहीं था. कोण फुडो करतलो? पवित्र देवाच्या संकरीक कोण उबो रावतलो? कित्याक कोणूच नासलो संवसारान. And he found nobody. ताका कोणूच मेळोंक ना. ते खावट्यान रावन आनी ते दुरीक बांदून आनी पोरजेची रक्षा करपाक. You see this over there? How priests have violated my law and profaned my holy things. ते याज्ञिक जे असले तांणी पासून देवाच्या उदराची पर्वा करूंक ना. तांणी पासून पोरजेक सांबाळूंक ना. कितें पवित्र आनी कितें अपवित्र तांचे भितर अंतर करूंक ना म्हणटा देव. आनी म्हज्या भुरग्यांक शिकोवंक ना, म्हजे पोरजेक शिकोवंक ना म्हजे उतर. This was in the old covenant. Just to let you know, don't करार. आदलो करार, नो करार. आदलो करार जनावरांचे बलिदान करून करार जातालो. जनावरांच्या रक्ता उद्देशी करार केलेलो. पण नो करार जेजून आपल्या रक्तान आमच्या बरोबर केला. Jesus, hallelujah.
I sought for a man. यहोवा कहता है मैं ढूंढ रहा था किसी को जो मेरे सामने खड़ा होकर मुझे देखकर प्रजा के लिए प्रार्थना करे. ऐसा कोई नहीं मिला. To stand on behalf of the land that I should not destroy it, but I found none. Let me tell you, the job of an intercessor, the intercessor is a priest and you are a priest, and it is your responsibility that you stand in the gap. And God wants to destroy. Why He wants to destroy? Because He likes to destroy? No, but as long as sin is there, there will be judgment. And for you, the Lord has given you the job of being a priest, that you stand in the gap and you say, no Lord, no judgment. Have mercy, have mercy, have mercy. Hallelujah. That's why Aaron the high priest had to go to the mercy seat and sprinkle the blood of the sacrifice 7 times on that mercy seat. Kakutiche boskache rogod vikrapak zasle kutya koraran. Hallelujah. I feel God is going to do something. You know why? Because after a long time, God has given me this word. Amen. After many years, He's bringing back the power of His blood. He wants people to know the power of His blood. And where the blood is, the fire will come. Hallelujah. So, Avin Sotlo, Unmaka kon meldana. Therefore, I have poured out my anger, my indignation on them. Akalagon devacho growth munchanchiriyata. I told you last time for fasting prayer. Kita sanglaven. Kitle zan burge montat. Accident zata, akta cover zata montat. Kityak lagon. Kita tulitan pa follow kotta. Te arai tere kon. And stop kotta kon. Tu stop kotta le. तू किदा देवान तुका विचून काढा पण देवाचे उत्तर तू तर नको. If you operate in ignorance, you will be attacked. But if you know the word, you will not be attacked, because even if the attack comes, you know the word and you will resist the devil. Hallelujah. Hallelujah. If you know the word, you can fight the enemy. If you don't know the word and simply pray, you are not going to get the answer. Please. It's time to take things seriously. Hallelujah. So this was in the book of Ezekiel. And then, let's go to the New Testament to save time, okay? Let's go to the book of Hebrews. Thank you, Jesus. Still, there is so much here. Don't want to take you everywhere, but only where the Lord wants me to go, I will go there. Okay. Now see. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. You will find this interesting, okay? Everybody's here? Side by like Masha check or aha to zago zagar. Zagehano. Praise the Lord. Hallelujah. This is very, very beautiful. You'll love it. Thank you, Jesus. Hebrews chapter 9. Okay. Let's read this. Sis.Veronica, no. Okay. Poila kararan. Somebody wanna poila kararan. Okay. So poila ha ani dusro ha. Okay. Poila kararan. सेवा धर्माचे फॉर्माने असले आणि तसेच एक पवित्र स्थान पण ते संसारांतले पवित्र स्थान. ओके. The tabernacle which was on the earth. ओके. पहिल्या कारारान जे तंबू असले ते संसारात असले. ओके. That is the earthly tabernacle. But there is a heavenly tabernacle. Are you with me? There is a heavenly tabernacle. Why? Because God told Moses, do everything according to the pattern I am showing you. जे तुका स्वर्गात दिसता ते तू संसारान कर. So, hallelujah. जो स्वर्ग में तुझे दिखाई देता है वैसे ही यहाँ पृथ्वी पर आप करो. Hallelujah. So Moses पहिले आणि पॅटर्न ती पोवन ताणे हांगासर केले.
Hallelujah. So then पहिलं करारान, okay? So it says एक तंबू बांधलेलो आसलो. ताच्या पहिल्या भागान दवरलेलो आसलो एक झुंबर, एक मेज आणि देवा पेटयलेले उंडे. त्या तंबू पवित्र स्थान, या तंबूक पवित्र स्थान म्हणटा. सगळे म्हणटा पवित्र स्थान, पवित्र स्थान. ओके. दुसऱ्या भागांत पडद्या उपरांत परम पवित्र स्थान. सगळे म्हणटा परम पवित्र स्थान. ओके. ओ गाभारो म्हटलेलो आनीक एक तंबू बांधलेलो आसलो. ओके. सो not anikik, it is the same thing but it's attached. Okay, so you have the outer court, you have the inner court, and you have the holy of holies. Okay, तीन भाग असले या तंबूक. तिसऱ्या भागात पडदो असलो. किती असले? पडदो असलो. बोलो पर्दा. आणि पर्दे के पीछे ओके वाचा का संदूक था. ओके, सोरेस्पोराची आर्क भेट असले. I told you that. Okay, so now let's read this. हातून भितर धूप जोडून भांगाराची वेदी असली आणि सगळ्या वाटांनी भांगारान निटवलेली कराराची पेट. ए पेटींत असले मन्ना बोललेले एक भांगाराचे पेटूल, पाना फुटलेली आरणाची पेट आणि कराराच्या फातऱ्यो. इंटरेस्टिंग. सगळी म्हणा इंटरेस्टिंग. सगळे म्हणा पयलो करार. ओके, पयला करार. पण दुसऱ्या तोमोन परम याज्ञिक एकलोच प्रवेश करतालो. अकेला अंदर जाता था, एकलोच प्रवेश करता. आणि तेही जाल्यार वर्साक एकूच पावट, साल में एक बार. ओके, तो रगत घेवन ओके लहू को लेकर भितर सरता आणि आपल्या पातका खातीर आपणे पापो केले. ओके, आणि नेनारपणान पोरजीन केल्ल्या पातकां खातीर ते भेटयता. आपल्या पातकां खातीर आणि पोरजेच्या पातका खातीर. सो आता हो महायाज्ञिक पातकी असलो. राईट, पातकी असलो न्हू. सो त्याने आपल्या पासून भेटवणी दिवची पडटाली आणि पोरचे पासून भेटवणी दिवची पडटाली. वर्साक एकदा भितर. सगळी म्हणा पयलो करार. ओके, थँक यू जीसस. अशें ह्या संवसारांतल्या गाभाऱ्याचो तंबू अजून तोपतालो तितलोय काळ सोर्गीच्या गाभाऱ्याची वाट उक्ती जावंक नासली. उक्ती जावंक नासली. पूण म्हण पवित्र आत्मोत दाखोवन दिता. ओके, ती वाट उक्ती जावंक नासली. प्रेज द लॉर्ड. पयल्या करारांत सोर्गीची वाट उक्ती जावंक नासली. आमेन. ओके, नाउ let's go to verse 11. Hebrews 9 verse 11 and 12. But Christ came as a high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation. Hallelujah. 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 पुलियोची असली त्या देण्याचो पडून यांनी कसो ख्रिस्त आयलो आणि अधिक वाढत्या आणि अधिक संपूर्ण तंबूतल्यान ताणे प्रवेश केलो. हो तंबू मनशांनी बांधलेलो न्हय, म्हणजे हे रोसणेचो न्हय. ओके, so everyone say Christ came as a high priest. जेसू ख्रिस्त महायाजक. ऑर्डर म्हणा जेसू ख्रिस्त महायाजक. ओके, सो आजकाल आम्ही पळयतात की महायाजक आसता, पूण आमचो याजक महायाजक जावन आसा जेसू ख्रिस्त. हालेलुया. आणि वो दुसऱ्या कराराचो महायाजक. ओके, सगळी म्हणा दुसरो करार. सो पयलो करार जनावरांचे बलिदान करून मनशा सांगतात देवान केल्लो. मनशे जेन्ना जनावरांचे रगत वारयताले, बलिदान करताले, तेन्ना की मनीस एक्सेप्ट जातालो देवा मुखार वर्साक एक पावटी. समजता. आणि तेही जाल्यार महायाजक भितर गेल्या शिवाय आणि विनोदी केल्या शिवाय मनीस एक्सेप्ट जायनासले देवा मुखार. समजता. अगर वो महायाजक अंदर नहीं जाता, बलिदान को लेकर, लहू को लेकर अंदर नहीं जाता पर्दे के पीछे, ओके, और वो वाचा के संदूक पर वो लहू नहीं छिड़कता,
विनती नहीं करता तो लोगों को मुक्ति नहीं मिलती उनके पापों से। इसलिए महायाजक की जरूरत थी, क्योंकि सिर्फ महायाजक अंदर जा सकता था, प्रजा को अंदर आने का हुकुम नहीं था, परमिशन नहीं था. अंडरस्टँड? तांकां मेळून असले वचपाक. सो देवा बरोबर कोणाक उलोवंक जायना. एक्चुअली दे आस्क्ड फॉर इट. दे डिडंट वांट टू टॉक टू गॉड. So they wanted one person. They asked for it. May you never ask somebody else to speak on behalf of you. Understand? May God give you understanding that you will always say, Lord, let me come to you. मेरी विनती है कि आपको परमेश्वर encounter, I don't know what you say for encounter in Hindi, but मागता देवाला की सगळ्यांक देवाचे भेट जावपाक, देवाची भेट So you don't have to ask anybody. Please take me to God. मुझे परमेश्वर के पास लेकर जाओ. ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप खुद ही परमेश्वर को जानते हैं. Come on. तू ओळखता ताका, तू उलयता ताचेशी. या दुसऱ्या करारान, नव्या करारान. हालेलुया. सो पयल्या करारान जनावरांच्या रक्ता उदिशी मनशाक सुटका आसली फकत वर्साक एक फावटी जेन्ना माय आदमीक वयतालो. सो आखे वरसभर तांकां रावचें पडटलें. आनी ती सगळी एक फामील, रिमेंबर दिस व्हाट्स रिटन इन द वर्ड, एक फामील, एक परिवार मेमने को लेकर आता था. एक फामील एक मेंढरा घेऊन येताले, मेमने को लेकर आता था. मेरे परिवार के लिए बलिदान करो, माझ्या घराब्याक लागून बलिदान करो. सो ते मेंढर हाडून ते महायाजकाच्या हातान घेताले आनी मागीर महायाजक ताका मारतालो, ताचे रगत मारयतालो आनी मागीर ते बलिदान जाल्या उपरांत ते फामील मागीर घरा वयताली थिंकिंग दॅट एवरीथिंग इज डन. पूण तो पयलो करार आसलो आनी दुसऱ्या कराराचे इंतजार था. दुसऱ्या कराराक रावताले. अजूनही वाट उगटी जावन नासली, कित्याक पडदो तसोच आसलो. पर्दा वैसा ही था, द्वार नहीं खोला था. Listen to this story. It's a very beautiful story about Yeshua, our Kohen Gadol, our high priest. Hallelujah. बोकड्याच्या आणि पाडकोल्याच्या रक्त आणि लासलोले पाडयेचो गोबर, सॉरी लेट मी रिट्वेल, तशेंच तो बोकड्याचे वो पाडकोल्याचे रगत घेवन भितर वचूंक ना, पूण आपलेंच रगत घेवन ताणें एकेच फावटी काबऱ्यांत प्रवेश केलो आनी सासणीक तारण आमकां जोडलें. Hallelujah. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood. He entered the most holy place once and for all, having obtained eternal redemption. Which holy place he went? कौन से पवित्र स्थान में वो गया? Not in the earthly tabernacle. या संसारी तोंबून नहीं, पण स्वर्गीच्या तोंबून तो भितर सरलो. हालेलुया. स्वर्ग में उन्होंने प्रवेश किया. स्वर्ग के तंबू में उन्होंने प्रवेश किया. That is the same place that God told Moses, look at this and make the sanctuary. So God, hallelujah, Jesus went with his own blood, not with the blood of goats and bulls. Hallelujah. हालेलुया. बकरे का मेमने का लहू लेकर नहीं, लेकिन अपना खुद लहू लेकर वो एक बार ही प्रवेश किया वो महापवित्र स्थान में, स्वर्ग स्थानों में. हालेलुया. In the heavens he went with his own blood. Hallelujah. So after me, brother. Thank you, Jesus. Most having obtained eternal redemption for us. सासनिक तारून आमकां जोडून घेतली. बोलो येशू मसीह की जय. सासनिक तारून eternal life, eternal redemption. Hallelujah. Eternally bought by the blood of Yeshua. Hallelujah. We are eternally bought. Hallelujah. सासनाक आमकां विकती घेतलें ताणें. That means the devil cannot have me now. That means the devil cannot touch me now. So इतरांक म्हाका हात लावंक जायना. So इतरांक म्हाका परत व्हरोंक जायना. कित्याक एकूच फावटी ताणें म्हाका विकती घेतली जिजून आपल्या रगतान.
you, Lord. अरे बोलो यीशु मसीह की Hallelujah. Hallelujah. Now Hebrews 10:4. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Hebrews 10 verse 4. Veronica 10:4. कित्याक बैलाच्या आणि बोकड्याच्या रक्ताक पातकां काडून उडोवंक कसलीच पदवी ना. Hey, hey. Hallelujah. Hallelujah. You better know it. You better know it. तुका परत परत सांगची गरज ना. जेव्हा तुझे काम जायना तेन्ना कोण तुझ्याशी येता आनी म्हणटा बायले पळय रे. बायले पळय रे. कितें तरी मेटोवणी करची पडटली, योद्न मेटोवचे पडटले, बोकडो मारचो पडटलो, खंबो मारचो पडटलो. तू सांग बाबा बायलें तूं पळय हांव म्हज्या भितरलें पळयता. हालेलुया. देवाच्या उतरान भितर हा देव पळयता. तेका लागून कोणें तुका फोटोयना जावचक. वचन जरूरी है. आप गुमराह नहीं होंगे. वचन जरूरी है. देवाचे उतर गरजेचे. तुका कोणेंच फटोवपाक जावचें ना. आमी बरें मागतात दोनिया आमच्या देशाक साल्वार कर, दोनिया आमच्या घराब्याक साल्वार कर. बाबा देव आयलो पयलो तुका साल्वार करपाक आनी तुका स्ट्रॉंग करपाक, तुका एक लिडर करपाक. जेन्ना तूं एक लिडर आसतलो, जेन्ना तुजे भितर उतर आसतलें, तुवें दुसऱ्याक सांगूंक जातलें. तुज्या भितर उतर ना जाल्यार सांगतलें कितें? Hallelujah. You got the fire in you. You have it? Amen? There will be more fire because we are speaking about His blood. Amen. Where there is sacrifice, there is always fire. Amen. There is always fire. Thank you, Lord. So, costless yodhana, okay? Now you will say, hey, I'm okay manna, I'm coming manna. कसले यत्न भेटयता तूं? कोणान तरी म्हटलां म्हजें काम जावन म्हजे केस दिता. Sacrifice. I know people don't like when we talk like that. पण बाबा उतरान सांगला तुझे आनीक सॅक्रिफायसाची गरज ना. देवान तुका काय बरे केस दिले. लोक बाबडे रडटा सिस्टर प्लीज म्हाजे पासून प्रे कर म्हजे केस पडटा. तू काडून व्हरून दिता. देवाक कसले आनी योजना नाका. तुजें काम जावपा जाय ना लाड फुलार सगळें सांगिना कित्याक हांवूय नको. पूण हांव जाणा they call it divorce porn, but I call it dancer porn. Hallelujah. I don't know even why you all say maka kine kone divorce porn kela. It's not divorce porn. It's not. कित्याक देवान तुज्या लागीं कांय मागोवंक ना. Freely you receive, freely give. It cost him his blood once and for all. कीमत चुकाई है एक बार, बलिदान किया एक बार, अपना लहू बहाया है तुम्हारे लिए और वो अभी आपसे कुछ भी नहीं मांगता है. Please understand the word. कोणाच्या घरात सोरो पहिला भिवन कोणाशी वयता. पित्तूलका स्वरूप करो, भांगाराचो स्वरूप कर आनी चांदीचो स्वरूप करून थिंगा दवर. देवान तुका अधिकार दिला. हालेलुया. देवाचे परमिशन नासतना कोण स्वरूप तुका चाबोवंक जायना.
जेजूचे रगत तुका कवर करता. देव काय मागना तुझे? फटो नाकात. देवाचे उतर जाणा जाल्यार तूं केन्ना फटोवचें ना. Hallelujah. Hallelujah. It is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. मेंढऱ्याच्या आणि बोकड्याच्या रक्तान पातोक धुवून वचना. Is that clear? Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. You still good? Give me a thumbs up. Praise the Lord. Okay, very good. Thank you, Jesus. Now, see this. Listen to this word. I've read it so many times, but I understood it today. Hebrews 10 verse 5 says, therefore, when he came into the world, he said, जेन्ना तो ह्या संवसारान आयलो ताणें म्हटलें. कोणें म्हटलें? जेजून म्हटलें. Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Hallelujah. Hallelujah. ह्याच पासून संवसारान भितर स्वताना जेजून अशें म्हळें, योद्ध आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. You getting it? You getting it? कोणूय आत्मे न्हू कूड नासतना ह्या संवसारान इल्लिगल. ओके? आत्मे कूड नासतना ह्या संवसारान इल्लिगल. इवल स्पिरीट देखून आपले काम जावपाक जाय जाल्यार मनशाच्या भितर रावन काम करतात. दुष्ट आत्मा भी मनुष्य को इस्तेमाल करता है. वो अपने आप दुष्ट आत्मा काम कुछ नहीं कर सकता. वो ढूंढता है, शरीर ढूंढता है, किसी का मन ढूंढता है और उनका मन में डालता है कुछ ना कुछ और उनके शरीर के द्वारा काम करता है. गुस्से वाले गुस्सा करो, बर्तन थोड़ो, टीवी को मोड़ो. हाँ, स्वयं उजार को कूड. तेच भाशेन पवित्र आत्मा आपले काम करपाक ताका कूड जाय आसली. आनी देवाक आमची सोडवण करच्या खातीर रगत व्हांवयतलो जाल्यार ताका एक कूड जाय आसली. परमेश्वर को इस धरती पर आना था. आत्मा, परमेश्वर आत्मा है. आत्मा को लहू नहीं होता है और लहू नहीं बहाया तो मनुष्य की क्षमा नहीं मिलती. इसलिए उसको शरीर जरूरी था. Because spirits without a body, they are illegal. That's why even Holy Spirit now wants your body to work. Even Holy Spirit won't do anything without you. Because He's given you the earth. और संसार देवान तुका दिला. पवित्र आत्मा इस धरती परमेश्वर ने हमको दिया है. पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं काम करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपका शरीर इस्तेमाल करेगा. He will use your body. But he will not do anything until he moves you. Hallelujah. He's here, but he will speak his word to use in a vessel. जेजूक आपली कूड बलिदान करचे खातीर, जेजूक रगत वारोवचे खातीर एक कूड जाय आसली. इसलिए कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा. सोब्द मुनी सालो आंकवार मुलीचे कुशव्यान तो आयलो आनी ताका कूड मेवली. कित्याक कूड नासतना रगत कशें वारोयतालो आसलो. This is deep. He says, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. एक कोड तुवें म्हाका दिल्या. Thank you, Lord. होम आनी पातका पासून बऱ्यो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. हो पळय हांव येता. Here is me.
तुझी कोशी करून हांव तयार आसा. तुझी कोशी करून हांव तयार आसा. तुवें म्हाका कूड दिला न्हू. आतां मोकळे आनी बैल आनी मेंढरे मारपाची गरज ना. तुवें म्हाका कूड दिला. हांव तो मेंढरो देवाचो. हांव म्हजी कूड भेटयता. I give myself, Father. Let your will be done. If it is possible, take this cup from me, but not my will. Your will be done. तुझी खुशी जाऊ दी. ही बोले म्हजी कूड. This is my body you have given me. So I'm giving myself to you. I'm offering myself. हांव म्हजी कूड भेटयता तुका. Because it says it was in the volume of the book, it is written of me to do your will, O God. माझे सुमेन या पवित्र पुस्तकान बरयलेले असले. It was written in Isaiah 53. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Isaiah 53. It says in the Old Testament, it is written about Jesus that he would come and he would shed his blood for us. जेजू येऊन आमचे बसत रगत वारयतलो असलो हे बरयलेले असले. My dear people, why do we need to go after anybody else? Why don't we understand? There is only one who sacrificed himself once and for all. एकल्यानूच भेटले आपली कूड. एकल्यानूच बलिदान केले. Only one did it. Only one did it. And we worship people. We worship people. सगळे संत आणि सगळे भक्त जे आम्ही फेस्ता करतात ते सगळे जेजूच्या नावापासून या संसारात जियेले. जेजूचे उद्धार प्रकट केले आणि जेजूच्या नावान तांणी अजापां मिरेकल्स केले आणि आयज आम्ही तांकां वर्शिप करतात. पूण ते रोजनार न्हय. ती देवाची रोजना माझ्या भाशेन तुझ्या भाशेन सादे मनीस असले ते देव न्हय. हालेलुया. ताका फावो आमची महिमा. जाणेन आमची सोडवण केली. आपले रगत वारयले. आपली कूड बलिदान केली. आमची महिमा आमची पाखांनी ताका फावो. जाणेन आपले रगत आमच्या पासत वारयले. The truth is always hated. When you speak the truth, you are hated. They will even kill us because of the name of the Lord. Because we are speaking the truth. They cannot take our life because they didn't give our life to us. वो हमारी जान नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने ये जीवन हमको नहीं दिया है. वो लोग जो हमें नफरत करेंगे सत्य बोलेंगे. सत्य बोलना है. I'm not afraid to speak this truth to you because this truth will set you free. You know how many people are bound by these traditions. You know how many people are bound. बांधलेली असत बांध पसन असत. जीव्या देवाक अजून ओळखनात. They are thinking Jesus is like one of their saints and they keep Jesus and this saint and that saint and that saint with the same thing. They compare Jesus, my Jesus, the one who shed his blood for me. They keep him along with all this. Jesus is not an option. He is the only way, the truth and the life. वो सब भगवानों में से एक भगवान नहीं है. वो परमेश्वर है. He's not a God among all gods. He is the only Lord. He is Adonai.
We have to break this false things and lies. Somebody once told me, don't teach like this, they will stone you. They told me to stop teaching because they said they will stone you. It doesn't matter, my dear. I have a responsibility over you. I'm not doing this to increase my ministry because it is not my ministry anyway. It belongs to Jesus. This church is His church. You are His. He died for you. He shed His blood for you. You belong to Jesus. आप उसके हैं. उसने आपके लिए लहू बहाया है. मुझे जिम्मेदारी है आपके ऊपर. आपके आत्मा की जिम्मेदारी मुझ पर है. So I will not compromise. But it's time to save them. Our friends, our colleagues, our family. How long we will want this sweet preaching, maska preaching? I cannot do it anymore. I don't have maska preaching. The cross is bloody. It's bloody. You comparing my Jesus to an image? Are you serious? You are comparing my Jesus to an image? Mozo Jesu ek lakadato kuris? Mozo Jesu ek imas? No! Tu entati imas korum zaina. Kita to atmo zaunasa. He is a spirit. And don't chibasa. He is alive. So great aile. Mutle awala. So great mele ani fondam kere. God's way sorong na. Pun Jesus mutle aw sot, aw what, aw chibit, and the kamalo. Taga nikipilo. Ani to punor jibon salo. Ani to sargat solo. Ani papa jao ziyada basra. The only one whose grave is empty is Jesus. His presence is here. I have to read this last bit. And then I will close. Now listen. In Matthew 27, in Matthew 27, verse number 50, the Lord says in His word, thank you, Lord. Jesus, when He was dying, Jesus cried out again with a loud voice and yielded up His spirit. Jesus no all and Bob Mali, and then behold, Ani Oshe Godle. The veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. Hallelujah! My God, this is so good. Thank you, Jesus. I have to read this in Konkani. Jesus. Oh, Rakashtone Nematurendera. Zekrone. Aning kapaw tuwadlan dunchi sun pran solo. Temna dio mundiran kya gabarya so podo ui taun sokol do
दोषी पिजलो भूमी कापली आणि खोडपा फुटली. Hallelujah, hallelujah. That veil जेन्ना जेजून आपलो प्राण दिलो तेन्ना तो पडदो जो आसलो गाभाऱ्याचो पडदो आसलो त्यो मंदिरान तो वयरसान सोकला पिजलो. वो पर्दा फटा ऊपर से नीचे. जब यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया कभी वो पर्दा फटा नहीं था, कभी वो पर्दा खुला नहीं था. लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया हमारे लिए उस समय वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया. It broke, it tore into two. पिजलो वयरसान सोकला आणि वाट उगटी जाली. Hebrews 10:19 says, therefore, brethren, having boldness to enter the Holy of Holies by the blood of Jesus, by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Jesus. My God, you can feel it in the air. Something is going to happen here. You can feel it. म्हणतोस माझ्या भाव बहिणीनो, जेजून आपले रगत विखरायले म्हणून गाभाऱ्यात प्रवेश करूंक आमकां पूर्ण सोदे आसा. ताणेन आमकां पडदो पिजून म्हणजे आपले कुडीच्या समर्पणा वरवीं एक नवी वाट उगडून दिली. ही नवी वाट म्हणल्यार खुद जीवन जेजू. असो देवाच्या घराचो कारभार चलोवंक एक श्रेष्ठ याज्ञीक आमकां आसा, कोहेन कादोल येशुआ. अशें दवर खऱ्या मनान परिपूर्ण भावार्थान आमचे अंतस्कण गुन्यांवां मेकले आनी आमची काळजां शुद्ध करून आमी आमच्यो कुडी नितोळ उदकान धुवन प्रवेश करुया. Take this. I want you to stand. Beautiful. This last bit. This last bit. It's going to be beautiful. It's going to be beautiful. And don't go, don't go. There's plenty of water here. My dear people, we all needed a high priest because God was looking for one. Because if we did not have a high priest, then we will be judged for our sins. जरी तर आमकां माया दिवंक नासलो जाल्यार देवाची खास आमची दितली आसली. The Bible says in 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. The man Christ Jesus. एकूच मोदेस्ती आसा देवा भितर, देवामध्ये आणि मनशामध्ये एकूच मोदेस्ती आसा. Stop telling me there are many others. So एकाशीन गेले काम जायना, मागीर दुसऱ्याशीन वच काम जायना, तिसऱ्याशीन वच काम जायना, जावचेंच ना. आनी जाल्यार पासून टेम्पररी सुगले. कित्याक सासनाक जिवा आसा तो मेंड्रो, तुजो मायाज्ञीक जावन आसा. सगल्यांक आमकां मायाज्ञीकाची गरज आसली. कित्याक मोदेकात रावन बापाक पळोवंक कोणाक जायनासलें. कोण मनीस आसूंक शकता? Who is worthy? The book of Revelation says, who is worthy? They were asking the question. प्रकाशनेच्या पुस्तकात बरयला, पूछ रहे थे, कौन योग्य है? कौन योग्य है? Who is worthy to open the scroll? Who is worthy? कौन योग्य है? कौन असा वर्तो? Forgot the men row. Only the Lamb of God is worthy. Only the Lamb of God. Hallelujah.
These are something very deep that is being taught to you today. Kolayen देव शिकवता तुका. हे kolayen स्वत जाणाजा. एकच पावटी आपण भितर सरलो. मेंढराचे बोकड्याचे रगत घेवन न्हय पूण आपलें रगत घेवन तो एकदांच प्रवेश केलो बापा मुखार आनी आपलें रगत वाडयलें म्हणून ताणें दाखयलें. बाबा ह्या सगळे परजी पासत हांवें रगत वाडयलें. Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. That's why he said, it is finished. Tetelestai. Tetelestai. It is finished. हांवें जे फारीकपण दिवंक जाय ते सगळ्याचे फारीकपण दिलें आनी कांय दिवची गरज ना. सोंसमलें. सो आतां परतो उक्तो जालो. द वेल इज डन. वाट उक्ती जाली. कशी? जेजूची खूण भिजली आनी जेजूच्या वरवीं आतां कोणूय मनीस जेजूचे वरवीं बाप भाशेन वचोंक जाता. I am the way and the truth and the life. No man comes to the Father except through me. Through me. Through me. म्हज्या वरवीं बाप भाशेन वचपाक जाता. सगळे याज्ञिक जे आयलेले ते सगळे आपल्या पदका पासून फारीकपण दिवंक जाय आसले पूण जेजूचे रगत पवित्र आसले. He offered up himself. Come here close by, all of you. Reda lama say, brother. Lift up the keys, brother. Reda lama ka se tereke. Rosha nama tara baha se tere. Reda mandara baha se dara. Shamandala ba se brorule maraki lege araki asia. Shabara dala ka se kere ketere kete. Zabroni dabrandala hamatara. Zebruni akamantere geta baraha sekere. I pray your spirit gets revived today. I pray that you come out of a dead religion. Come alive in the power of the Holy Spirit. आता जेन्ना तुका दिसता तूं पडटा, तुका दिसता तुज्यान जायना, तुज्यान घडना, तेन्ना तुजे पासत विनंती करपाक एक आसा. Hebrews 7:25 says, He ever lives to make intercession for us. तो सासनान जियेता, आमच्या पासत विनंती करता. तू केन्नाच एकसुरो ना. तू कभी भी अकेला नहीं है, कभी भी कमजोर नहीं है. इसलिए आप कह सकते हैं जब मैं कमजोर हूँ मैं बलवंत हूँ. When I am weak, then I am strong, because you don't come in your strength, you come in the strength of the Lord. तुझो मायाग्निक बाबाच्या संकरीक आपले रगत घेऊन प्रवेश केला. Jesus, his name in heaven, nobody calls him Jesus. Nobody calls him Yeshua. Swargar konuच ताका Yeshua म्हणून. He is known as the Lamb of God in heaven. He is the Lamb of God. To मेंढरो देवाचो. ताणें आपले जीव बलिदान केलो तुजे पासत आनी आयज तो तुजो मायाग्निक. अशें भयणी म्हज्या बाबा ह्याच वेळार घेवन जेजू तुज्या पासत विनंती करता. तुजो मायाग्निक तुजे पासत विनंती करता. तूं एकसुरे ना, तूं चिंती नाका की म्हजे मागणे देव आयकता काय आयकना काय ना. तुजे काळीच तुवें जरी तर देवाक दिला जाल्यार जेजू क्रिस्ताक जरी तर तुवें तुझ्या जिवितान तुझो सोडवणदार मानून घेतला जाल्यार
तू जो जेजू तुझ्या पासत विनोदी करता जेन्ना तुज्यान घडोना जेन्ना तू चिंता माझो बावाड आवडटा सोम्या तेन्ना तुजो जेजू तुझ्या पासत विनोदी करता. He is interceding for you even when you think I am weak, I have weaknesses, I have my wrong habits, माझ्यो संवयो वाईट आसा, माझ्या कुडीन कसली तरी असत्य आसा, तरी आसतना जाणा जा तुजो मा यादीक तुझे पासत विनोदी करता. हालेलुया. तू बावाडतान वाडचे पासत तू ताका आनीक वदीक वळखचे खातीर तुजो महायादीक तुजे पासत विनोदी करता. Lift your hands, everyone. Just worship Him. Worship Him. Worthy, worthy, worthy. Lift up the keys, brother. I can feel the Lord is interceding for me at this moment. When I am weak, then I am strong. You are my strength, you are my life, Lord. I am never alone, Lord God. Oh, so disporian tu makaya संसारान दवरला. तो दिसपर्यंत तुझी सेवा करूंक तू कृपा म्हाका दितलो. तू म्हज्या पासत विनोदी करता. You are interceding for me. Hallelujah. You are sitting on the throne. That is why Jesus is called the King Priest. He is called the King Priest. He is the King and He is the Priest. तो राजा जाऊन असा जो सिंहासनाचेर बसला पण तो आमचे पासत विनोदी करता म्हणून तो प्रीस्ट वो याजक है और वो राजा है और उन्होंने हमको भी राजा और याजक बनाया. Just lift your hands. Lift your hands. Just worship Him. And so many people who don't know this. कितने लोग नहीं जानते, वो नहीं जानते. They're going around helpless. They don't know where to go. So they go to worship other gods. And they go to do witchcraft. वो नहीं जानते इसलिए वो जादू टोना करते. वो नहीं जानते इसलिए वो यहाँ वहाँ भटकते. वो नहीं जानते उनके पापों के लिए ऑलरेडी कीमत चुकाई है. ऑलरेडी ओह रबासो रखने के. No. Let me tell you this. The high priest now. Listen, everyone. The high priest now. He is our king priest. He is seated on the throne. And he is also the priest. He is the king and he is the priest. And he is interceding in heaven. वो स्वर्ग में हमारे लिए विनती कर रहा है. Now wait. Now who is on the earth? The Holy Spirit is on the earth. Now how is the Holy Spirit moving? He's moving in you and through you. So जेना चीजो विनोदी करता आमचे पासून या संवसारान पवित्र आत्मा आमचे वरवीं रावन आमचे कुडीक यूज करता आणि आमचे भितर रावन दुःखा घडयता. He is crying out. In Romans 8:26 it says that he is interceding and we are crying out with groanings. We don't know what we are speaking. We don't know why we are crying. हमका सोच मना हमने किधर रोटते हैं. हम नहीं जानते हम क्यों रो रहे हैं. लेकिन पवित्र आत्मा आपके शरीर को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि आपका शरीर उसका मंदिर है. सो आपका महायाजक स्वर्ग में और पवित्र आत्मा आपके भीतर रहकर विनती करता है. And therefore, every prayer is not heard, my dear. Every prayer is not heard. Everybody's praying, but everybody's prayer is not heard. If you are saved, if you believe in Jesus, if you have Jesus in your heart, then Holy Spirit is praying through you, and that prayer will be heard. So,
जर तर तुवें जेजूक स्वीकार केला तर पवित्र आत्मा तुझ्या भितर आसा आणि पवित्र आत्मा तुझे वरवीं विनोदी करतलो आणि ते मागणे स्वर्गा राज्यान एक्सेप्टेड जातले कित्याक तुजो याज्ञिक आतां तुका यूज करता ते मागणे करूंक. You see, you're so important to God. Your prayer is so important to God. You see, and that is why the devil puts you to sleep when you're in church, when you're reading the Bible, because your prayer is important. Tujhe magne important jana sa. Hallelujah. Eyes kapela soitanang voice God. Cast out every spirit of slumber from you. Aw magne ko tasana. Maka to need yata aw zana kon maka ni dato. Jesu chanawan kon so soitana. Because moje bitor Jesu asa. Hallelujah. Come on. Rebadina namase dabaria darabate. Hey, radilamente rebezei remandera baraha. You are saved, my sister. You are saved. You are saved. Don't worry. You are saved. You believe in Jesus. You are saved. You have eternal life in you, brother. You have eternal life in you, sister. Ragalamase, Ragadabalamante, Zebroria la cara. Give yourself 100% for Him. Give your life 100% to Jesus. Don't keep anything back. 100% परमेश्वर को दीजिए अपना जीवन. 100%. Don't hold even 1% back. Ridam rushtale batiara kazi bereke baraya rabadeya zebroni keriye ne randere basabra lungere gira rukavera dira. That's why sometimes you feel like giving up on some people. Sai the body to kadista e solundi e mon shapasot awani magri korina pun pron tuja kalzan tachi doya eta kidak tu ka use ko das sob Jesus. Because God never gives up on His people. चाहे वो शराबी हो, चाहे वो कैसा भी हो, लोग आपके अंदर, आपके भीतर एक रोना आएगा उनके लिए, एक दया आएगी उनके लिए. You're going to feel compassion for them. तो का कितले ताने दुखो या तुरे सान तुझे बिदोरी काकु या दत्ता जावे. If you are a true vessel of God, you will feel compassion for people. Come on, God's going to use many of you to intercede. This is priesthood. This is priesthood. Ezauna sa yadnik pon. Jangan kami pat ki munshan dewasin lagi ada. Yadnik pon zauna sa. Come on. Idana nama sinte. Ikabala sentaren deragia sentorondo rashabarada. Rigene mera marinda rakia sebranenda rabahasera kiarada. Bapa amata ya benar sokliang tuzo hotline. आणि आमचे स्पिरिट स्टर अप कर बाबा. इन आमची कोडी तुझे मंदिर. तू आमचो माया आसक जेजू. तू आमचो माया आसक म्हजे देवा. महायाज्ञिक तू माझो. जो म्हज्या भितर रावता. पवित्र आत्मे वरवीं आणि जो सिंहासनाचेर बसला म्हजो राजा. आमी तुझी. We are yours, Lord God. Hallelujah. Hallelujah.
For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Akalagon jenna tu Jezuचे रगत म्हणटा Satan कापता. That's why it's important to know what Jesus did for you. Otherwise you will not be able to understand the value of His blood. जाणं जावपाक जाय ताणें आमचे पासून कितें केलां तें. तेन्ना त्या रगताचो वालोर तुका कळटलो. जेजूचें रगत पडून Satan कांता. जेन्ना तूं म्हणटा जेजूचें रगत तेन्ना Satan कांता. My dear people, there is power in His blood. There is power in that sacrifice that He did for you. He redeemed you. म्हणजे ताणें तुका विकतें घेतलें. तूं Satanaच्या हातीन आसलें पूण जेजू म्हणलें हांव किबोर दितां आनी आपलें रगत दिलें आनी तुका विकतें घेतलें. So आतां तूं ताचें जालें आनी ताचें जालें म्हणटकूच तुजे कुडीन भितर जर तर कसलें वायट येता जाल्यार तुका अधिकार आसा तें पयस करपाक. You have the authority to say no to what is coming in your body. If it's a weakness, say no. If it's a sickness, say no. तुका अधिकार आसा. तुज्या घरान वचून I told you last time, take olive oil in your hands. ताचे वयर प्रेयर कर. ताचे वयर अभिषेक रिलीज कर देवाचो. तेल घे, जैतनाचे ऑलिव्ह ऑइल घे आणि तुझ्या घराच्या दारवट्याक लाय. तुझ्या घराच्या घरात असलेल्यांचे सगळ्यांक तू लाय. For that, कित्याक तू प्रिस्ट त्या घराचो. तुका देवान अधिकार दिला. तू प्रिस्ट तुझ्या घराचो. तू यात्रिक तुझ्या घराचो. आणि जेजू तू चलता आसतना जेजू चलता. तू चलता आसतना जेजू चलता. तू एकले ना. तुजो महायात्रिक तुझ्या बरोबर आसा. And you anoint your house, you anoint your family. You see the changes that will come in your life. Anoint yourself. अपने आप को लगाओ तेल और कहो कि मैं पवित्र हूँ. मुझे चुना गया है. माका विचून काढ माझ्या देवान. माझ्या वयर देवाचा अभिषेक असा. माझ्या भितर कसली पिडा उरची ना. Rebuke that. You can say my family belongs to Jesus. माझे अख्खो कुटुंब जेजूचो जावन आसा. Claim that it's your right. Hallelujah. Papa, तुका अर्घ दिता
ह्या सोबीत वेळा खातीर आणि ह्या उतरा खातीर. तुझे प्रेझन्स ह्या जाग्यार आसा, तुझी पदवी ह्या जाग्यार आसा. आमची कोणा प्रोग्राम पळयला हे देवाचें उतर आयकना तांच्याय भितर तुझे खेळीत भाशेन पदवी घाल सोम्या. तांच्या कुटुंबांनी भितर सर, तुझो वाव तांच्या जिवितांत सुरू कर. Nobody will perish, Lord. Those who are watching this program, eyes हे उतर कोणें आयकना, कोणाचो नाश जावचो ना बाबा. आमी तांचो आत्मो क्लेम करता सोर्गीच्या राजाक. सासाचें जिवीत दोळ्यांतल्या भितर येवं दी. तूं सोमी म्हणून सगळ्यांनी वळखून घेवं दी. हालेलुया. सगळीं म्हाज्या सांगात हे मागणें म्हण. मोगादा जेजू तुका आर्गा दिता. तुवें म्हज्या पासत तुजें रगत वारयलें. तूं म्हजो महायाज्ञीक जालो, म्हजो सोबवंडार. म्हाका लागून तुजी कूड तुवें बलिदान केली. तुज्या रगतान आयज म्हाका धू आनी पावटी. सोम्या जेजू म्हजें घर, म्हजो घोराबो तुज्या रगतान धू. म्हज्या घरान भितर सर. म्हज्या जेजू तुज्या पवित्र रगतान म्हजें घर आयज हांव कवर करता. तुका आर्गा दिता. तुवें म्हाका सारवार केलें म्हज्या पातकांतले. तुवें म्हाका सारवार केलें सैतानाच्या हातांतले. तुका आर्गा दिता. आज जावन म्हज्या जिवितान तुजी पदवी आयल्या आनी हांव पयले भाशेन आनीक आसचें ना. जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. Oh, thank you, Jesus. Please be seated. God bless you. Please bring me a chair, Baba. Give me a chair. Just. Before you bring your offerings, I want to make an announcement that on 25th February, not this coming week, next week, 25th February, Wednesday, fasting prayer will be there in Jasma Hall at 10 o'clock. Fasting prayer 25 तारीख को, 25 तारीख बुधवार पड़ता है. ये हफ्ता नहीं, next week. Jasma Hall म्हापसा में, okay? So जी कोण येवंक सोदतात, please परत सांगूंक नाका. म्हणल्यार तुमची नांवां तुमी दियात कित्याक बस करपाचें आसा ताका लागून. So as you bring your offerings and your tithes to the house of God, I bless you today. देवाचो आशीर्वाद किरीत भाशेन सोम्याचेर. तुज्या घरान कितें सुणें जावं नये. Let there be abundance in your house. You never lack anything. We bless you in Jesus' name. Amen. 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 Open your hands for Jesus. जोर से ताली परमेश्वर के लिए. Amen. 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 God bless you all. I will see you all next Sunday, okay? Those who are from Margao side, there will be Bible study this